Taxation Gate Kidoan Law and Order Atum Kangkir Pon Erachok KSA Hamren Regional Committee Pen Hurangki Amai Kebha Assam Raikon Saikia Tumpen Tado Langsua Rongalong Kititam Arpu Kipurpon Dalamara Along Ihu Samke Pon LP Truck Ahem Kongo Kachingkor Rakia Hormu Kineblang Kardom, Birta Life Penili Birta Tanbang Pi, Sami Sehena Timupi, Non Birtang Tonpen, Archiponika. West Karbi Anglong, District Karbi Anglong, Autonomous Council, Taxation Gate An, Towe Jirlo, 1130 Along, Law and Order Atu, Kankir Pon Eraputa, KSA Hamren, Regional Committee Pen, Tongsikot Pen, Piranke Amai Kang Nipon. Piranke Amai Kang Nipon, Josemet Lake, Karbi Anglong, Autonomous Council, 6th Schedule, Paragraph 3 aron ateng pensi taxation get pipon lo. Lasi 6 schedule paragraph 3 aron along arlo law and order atum jakong nang chiparangke chokche pura KSA pen kapinren padopon. Lapen ke chokche aphan ingsaiji sita KAC aphan si lamthe pachini nang chiputa ningje pon. Lasi laso puta KAC CM Dr. Tuliram Ronghang tami RD Pidunra langchari serak nang chiputa pirangke amai kang ni along pen pachini pon. Hamren pen Birta Life Appearance Rongden Ronghang report. Bajikri sirache tim apor malom ba bajikri hini ajo malom alam lo lake West Karbi Anglong entry tax gate along tin the law and order tum damsi tax gate bangke uthai dam lapusi nilitum chini pon lo lasiraso puthak Nilitum ki pudunji abang kala hello law and order puno SP tum puno lada ke 6 schedule along abang ke alang itum tongsikot laso abang ke ajak kong ke pherang abang ke alang tum lake chokchi ote un e lake lasi 6 schedule paragraph 3 ateng bensi dak taxation department adolo laso ateng bensi council atum la along tin entry tax get lo abang ke tax bang kana rong bom lo Lasini ritum kacini pun ateng bangalalo khiruni lapen longka balom sila so incident bang kidu busipu lasi harada bange korane krep hodi bange farohini farothom ne bange suisi farohini lason si gundaras isi lason tax ason si enpon busi arjupon longlo lasi halada kechokchi adim dolo blote alang tum law and order tum busami ba SP tum chenglok alang tum busami labangso halada kupima goson halada illegal adim alang tum legal action ke enponongji bangsia kenang sot alang tum halada kechok che butha bangsi entire la West Karbi Anglong entry tax gate along tinta alang tum dampen la kankir damet lapen alang tum halada kebon damet lapen la alang tum la soke claim bangke niltum condemn lo niltum pin rem lo niltum Karbi chori asong bena bangke lasi laso putha aglam bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ake haipan musame chuningri lo laso putha tongsikot pen chingwai serak pen labangso problems abangke chingwai serak pen solution pawang serak ji mate labangso problems bangke solve serak ifan babangsi nilitum Karbi chori asong bena bangke chuningri pondo Lapen esor lama kelalo as per 6 schedule paragraph 3 ateng penabangsi piniarni anta Karbi Anglong Autonomous Council atau midunang rung bomlo la Karbi Anglong along labangso along itum ke bondam along itum labangso kangkirdam mate ka uthaidam laso bangke itum ningduk lo lasi SP lapen law and order dengan usame along itum kipu bangalalo lake central pensi order central pensi alam nangeli central pensi ladak bangke na pangkir toy ba state pensi la solam bangke na pangkir toy bangke nil comment tu ni basame nil tum chekoy dekhe ladake 6 schedule district menak lapen ke banai 6 schedule district council lo lasi nil tum comment tu ni basame la bangke ala tum jakong na chi phirang thap ladak na interfere bangke nil tum cekoy dekhe koy dekhe lagi lapen lasubang labangso problem bangke pini pena bang bong yongsi alang tum labangso halada kaut khadam alang tum labangso kaut haidam abang puthot la midu labangso entry tax gelo maka perung thulong je phana bangsi nil tum Karbi Autonomous Council
hiri EM taxation EM and chenglok lapen karpenglong Thomas Council kithe kiding kaduk we phan samye lapen jasimet pet CM tulinam long hang phan sinil tum jasimet pet tuning ripon lo alamli unti ke papen labang so pathak chiwai serak nang ji lapen pini pena mong labang so abang pachi withdrawpen kaya teng kaya mang pachi claim tulong ji tax ke parung tulong ye phan bang si nil tum karpenglong Thomas Council ACM phan kangkir thip labang so kau thai dang de jong si tax parung long le pulote nil tum tong se kopen nil tum ingtang ahir ingtang rak ahir ingtang kring pen nil tum je song ponang ko Kedamtang chiti ni phai inkoi ra priyanarlu Meghalaya arai komsai khiatu pang thek kithi abang arpu nijang karbianglong ahoy lang hempi arlu kidu tado lang sorong along nang kipip jo kithi abang arpung puthot pini Assam rai komsai khiatum pen kipur ponchu asai dengpon pada porphai narke malom Hamrena DSP Nayan Barma lapin Hamrena OC Pintu Phata katum Pini Adimaklong Pilidam Thusi Bangso ke damtang chiti niphai inkoi rapli Meghalaya arai komsai khiatum pang thek thi akithiarpum nangki pip joga bangarpum puthot pini Assam arai komsai khiatum pe kipur ponchu asai dengponlu Pherangke atum birta kirib dunlong ahut anke kithiarpum pang thek pon thek thelang lapen non Difu Medical College an postmortem asai phansi ponpo lapen ghonta thoksi kebra hini an kithiarpum kipang thekji aphan kithiarpum biji lapen tangdet si district magistrate atumalong pen hukum NC kenang sot asai anta dengpon thuji pusi OC Pintu Pathak pen pherangke atumathengnu thanpachi nipon lang hempi pen birta life pherangke Robert Bay report আমি তো আনন হিচাপে এই কৰিছোঁ হয় নহয় কাৰণ আমি আমাক এটা যিটো দিছিল আনন হিচাপে এই কৰিছোঁ হয় নহয় আনন হিচাপে আমি এইটো সেই কৰিলোঁ এক্সিম কৰিলোঁ এতিয়া আমি এইটো PM সেই কৰিম PMৰ কাৰণে প্ৰথম তাৰপিছত আমি 72 আৱাৰ্ছ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন আৰু যদি কোনো ক্লেইমেণ্ট নলয় তেতিয়াহ'লে আমি ডিছপ'জ কৰি দিম এজ পাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ এইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আমি ডিছপ'জ কৰি দিম Kedamtang ni phai phorni Dalamara Police Station ke parlo PWD Road Dalamara Rogdak Arlingalong ihum LP truck sang ke ponahem konglong kachingkoi Lakhain koira truck Duarbagori constituency ke parlo Dalamara Police Station Dalamara Lemsalong sang ke ponbomahut ihum LP truck kachingkoi bup ahem konglong registration number AS09C 4407 Dalamara Lems along Sangke Ponbomahut Dalamara PWD Road Rogdak Arling along Aduk ekek pigajok Sangke Ponbomahut Chinkoi Pitlopusi Birta Ribdun Bangso Lems asanga beglake Pharo isira Trokep do Bon tanon amatke Kitige jang Lapen aringahu kisuke Avelang Lapen Dalamara Raikom Saikya tumta Adimaklong along Kepalidam Avelang Hanboka pen Birta Life Appearanke Robinson Killing Report Borpotter Police Station Angkang Kakrajan along ihum bus number AS25CC 3050 along pen 28 gram heroin long pond. Amen Lake MD Dulal Uddin Apo Amen Late Hussein Ali Dioramu PS Katawal District Nagaon Hanjalang Sopen Bisnu Lecture Report. Pinya Birta, Lapuan Sington Poniglo, Lying Bomb Top, Birta Life.